abusia ma mincha na mesanso ema wakwa basenenso woni medie hyemu ewo emergency Ghana TV eso na esi ewiase soro nipa na jai saman na abo bi beka wa na efiri wontumem ene ye bra bia yensa ka no ewo yanim ha sei no na nsema wode tudwa ene sei otisika kokoye oba bi ho ade na oba no na oton waakye na waakye ye hu adwuma ene bibia na be ma isuso ni mu kyese ono a na konwura mu kokotwitwa edua anase eja ede bre oba yi ma ne de ye aduane owie nso wasanso atamasiniti ede akobia ya oba no eton aduane no na mesi abusia se be ma yi wo ho na se komode no no ofa chance so kwakote waakye bia dia na da ne manso twen na oba yi ne ekontokwa dendenden afia kodu ba bia oba ne kwa wo mafie biem na ho akoda na danfo nchen sa na oba no ewo ne reason ti a okwa adwuma mu a onsanso emafie ma mehwe se den ene ekoso ewo fie na abusia ene be me ya ba bepie mu ase ya se mo de bae no ene se opon ne oba ne ye nyina ayaya dia wo de ne fa mu nyina achi no osanso do ne yire na yenko ne yenkonkotie nje nsem bia wo de atudwa na afi ye ba na wadwenkyira wo no wo de ato comment section ho no mo ede ama mesre wa so be like video no wa share na afi so wa subscribe ede ama medin ede nana akosia depa yenko ne yenkonko share video no embrace ya owura akwaba bra wanim ya eja oho te sai bacho nyame adom na wo so e nyame adom menso me ho ye ye fra sai owura bacho ye fra Kwaku Steven Kwaku firi he na bai bacho mfiri Sokoban bacho ote Sokoban pe bacho Sokoban krum na mo ho na menya dabega kra mi ba menya mwie wato asase wo ho bacho okay ena wasi udan bale me see me tsu one side na ye juma nu gu na me ye don bon press ba company na gu nti ama samdo akoye den okay wa na oto wasase bacho full plot and half plot quarter plot 4 bedrooms ana hona jari kitchen room and a toilet and bath what to me as a shem wo quarter plot so nti ma shishe 2 bedrooms no dambia toilet and bath shim dambia toilet and bath shim damia no pena mpese meye ba ma se du limtin akase mbegu limtin no na akamene obana ne kola na kotinam na siga samniti ejuma samna ayedin me kaze because busumu zana ya tuya meka 600 yeah le me 600 na me de 400 na ma obano na ka 200 na me de alalaka sesi adwuma a wo ye no fufure ni etua o 600 bachwan oh okay enti ama sesi wuntumi nkoda ne ho bio bachwan wato obo ase kakra enti sesi wo han dan bacho baby ayeti no yeti papa bi na yenkola no na ya man bi na omoko school wo hono de school ana school no guye enti na ya ha dan wo ye nua bi chen ana tam so ya no ma ya pressure sana yadi ya kakra adi koma no ndi dwata na matua ya sasine ka ayi nesi kasamna ankoye biu ndi mi yese onde wontua na me wife ko ekuru ndo oba ye be nkwan ye ba fa so yadi balance ba ye eka papa na nti ase ana odi tu ye ya ana ekohu papa no the school no o efantini ana ekohu amaria bi ya frana maria no na ko hu ni se nde on di en ne enko papa no obama ye bebi kakra na entane hwe se ye betuma ye so no na ama mu bebi kakra mu TCC ya tim sisia yankopon hira no papa no o film ya de na ko no krum ya kwasia no film aka ne na mako na ho ne kra wo ababu sar hon okay obi ton o ye die ni bacho me ya grushini o ye grushini o free grushi kru beso bacho me free paga na vrungo paga bacho hey paga na wo story book ni mo no dencham no bacho no da so ho bacho de so tete de na da so ho ana wo ami akofa fofra David senate na pepepe enti amanfo da so ba ho bebe enyo hey ebe tena ne so ni na obetima so ni dia no
apaja cho pictures dia opa bia obetuma ye no opa so do 90 soon ma obetuma tena no ye to akokọ no mana papa ne to akokọ mana obefrɛ na mana firi suo na ba oba obetena akokọ no otena akokọ no mana na odan no ho abatena opa obetena nso odo obetwa suo no mu saa na osa de waba onya ohwe David onya ohwe onya ohwe ya kan ne ho asempa wo obetuma ko unnan suo no no kra utumi tie so kra hu se o shafun so o mu shafun za nso mu nya ohwe ese nya dan cham ba ko pene wo mu David omudoso omudoso mu ye bibri omudoso enti di opa ya akokọ de pen no na ya wo bi a ono na te ne ho mpacho no ono na ase osom nsuo no mpacho oh okay to on ne fred dencham no mpacho dencham ne te ne kasa otipa otipa se okwa na opeso huna okwa no kojina nsuo na no kota kokọ no paja ni si na ofre no bo so pia ba ni tisi eche kokọ ade ai eche kokọ awo ni ti obaba no kadi awum ni na tia no to akokọ no ma no oso no amini so oba kasa na opia ba o de opa bia o de ye onya ohwe okay enti eyesa kro ni mu paga ena kwaku Steven free a say dia sokoma Kumase ha ena otoba santima mu ache bacho 91 aba ha okay awie wa free paga betena santima mu edi asem enene edi wa free sokoban ye de waba yanim ha kyerɛkyerɛ wasem nim hyase na me ne mabedwafo ne metiefo ye nte wase kwaku bacho mene me yere ya try ya 96 and I was on a warrior first born 98 and it was our nkaya omugazo ya my 4 okay obaya baako mbema miansa okay no mene na bobresa be so ya ya ti sokoban sisi afede me bedru bia oba no papa bi bai oso esofo oyesofo ana oba ana ono mo din komo so mo mbo no yo mo mbra na mo yempa ebo ladies sofo ne ba wu fi ena obeka kire o yire so oyesofo eya o mo mbra me mo mpaye to aso ndi amafo bebre edi akire de ko asaro ba me ankod bi okay me family nansi hoda me mani na ko hobi awuma na meeting ntakwa ketekete me no me yire ntam me juno amenti ase ana me friend ni sister panyin wa Accra aka kire se ni se na yede ekosonso menti ase ana o se o tia me na so o so kompa bon so ni ka kire ni se me dia duro na wale no oba ne sister na etia wo na so otia me na so se wo yire no se okompa bodo so for the se me dia duro na wale no ana se asambe na wo okay mami teni David me anzo free tamana usasi wo na me ya dwon mayanka me ya mayanka adwuma za na ninu anzo no wo askwa as girl onubro ni bi na ya adwuma na o mobile from me madam for ni sister no friend mami teni ara me no ni ya free sa me otodo na no friend no maba ma me na di anu so me to de na me de corner me na di no no kwalulo gate na no somewhere bi o friend ko fo somewhere gate na no ana wo ana me huni ni anse o de me pe no o me mienu ba ko yakokọ ba ko eduntum anu so me pe kokọ na mami teni si dabi u fatuntum no na kokọ nde embo ame anu so no tuntum na yo no anania ana para ana me fa no na so no anania tuntum ne so ne o yiri sese mpa chwan okay to aso ndi ti o ka ti am si yo mati awuma na ntakwa getin aminti ase mejunu ha meti me da adwa menda anse sana che den bananti ana me frɛ ni bra aka samna yede akira no anusu omu frɛ ni sɛ wɔn bra fie no wɔn ma ndi wɔn hu dia mo yede wɔn nka
nti afede me hu dia me ya na me yimani ana so no ani kwanse me yimani sa I say me to us because we know about it. We know in casa, my friend phone so on fat. And I'm say in the sanitary dia and the mafro banagas and me call casa men need to come cra as amaba. Not done in Tokwa. Not done in Tokwa. I know no any sisters and I mudim call bukanchi. That and me numesa. That and me numesa. The omoko blast me wo hopa anya easy se wo no monsa se me nu za eye basabasanti omo blast me kama ana msiu ana msima paacho bukoto jani na o manu paacho ni oni bra ba ko ho dimaten de beye ni na hya mensa amankasa ana paacho ana esore ba ya ba e no ana omo de nkra ma assemblyman sokoba assemblyman any brana meneno coin ana brana say de o ma ba say e o musun yamba siesi asam no ofie o na o yira asam no se be ya mo be kasa sa pepe anti aba o mo ba no mo frɛ ne ko tena varanda no ana yam nipa fope ana o mo ka ya ana bibia so ede etwa na ja bibia maneka okay dia wo ha sila na de etiana etia ensisa biere enim minyeska medemano mitumi ko village akọ soja say ani tu adia baba to ajana me so ade baba go on oba soja nsa 1 week na sign wa na akọ village ko soja abubuja adia ba no ode yedey ode nu a wache ton oyire ton a wache mbacho ai enti wa na akọ wood village akọ soja adia ba bu se kurum ho a obia ni madam fo ni na estremi almost no say almost estremi say ona akọ soja bra oyire oba na yo to lege sa pepepe sa na omuka me ko suo ni nyina ma no se me ko ya dwon bi ko ya dwon ba bi na me nyaja na me dia bubu apakaja na gum na me bubu ya lodi dia ba ana se kia na ma lodi dia gu won fa ni sika ntoja o dia o boa no me boa no okay yes me boa no okay tumi so amachi anu aduanu se mo mo ne a tumi so amachi anu aduanu no amana bin ono bada so na aduanu na bin na ma titi agupan mo ba jola wi na ma ti awi na okukura soami am de akosi table so wa na osoa wo yire wa chi na oton e de kokrum ade ko akosi ni table no so ai man wow minya busun so aso a me bo akonma adu ebe a onu aduani a wo mame onu aduani anu se ana bisa nkwala no se na ade na wo ma me onu aduani ibiu ansida ayo ma miskan se me maniska se adwuma na me ya no fa so be na menya firi me di yede me so ma break me no sabiu me bra police ni no wu ya me kwa yie ni bae ana me break me so me num sabiu ma twum ho afiri sa me num sabiu nti me diskano me ba 400 me ma 600 me ma 400 ka 200 anu ni bi na me ya ma ka chire nu na de aka na so me de todo na me de ya lord fe me wo awonju praise bi ho na me wo am ya street wo ana me ka to anfa e bai adwundwenti me sa ma shi atwa me sa wa adwuma mu ma frɛ me baga na ka chen say ma pra mo de me ko gi o si yo o baka tira o ma mi ya friji ya bibia wi atwa me sa na free ma address nyina ma me ba fie so o ba bia na no e bi sa me say me sa na akoye den so akoye din o wan fi mi omo no ado na we men kasa woni ni na ma miska na me di to duani kakra na me didi mitade ya fi me de me saba ko se na wura dwam na me di si me saba ko na me di wura dwam na me di si mitade ono danchen sa wo ba bi sa so se me pensuo se me ntimi nkoda bia nkodress insano sika ni ho ana me di kwa so foje omo dosin 2 days prepare na me no mi amba to aduro wo fi na ma ya na me no asu eche
so o soja na me ko yi jana adi anu so shia dia mi sana na dani takwa so wo ko yi jana wo wa ko so ai ba o pentem me mani wi onu no dia obeya ni wi ansana me maide me dia me pen so ani to esa onu janta aduane no onua na me ko ti bi dia ayemanso na ni bofu akra sa na ana me jan life man ono ya fede o kacha mi se o sisia o kacha nkwala ni se sisia o ba nu aduane no bebi o woton aduane na o ba nu aduane no ho ana o mo ko ya no sa ona me se na unu aduane no ofie me so ade koma da bia awio nsuo to awia bo me nu ade me so aduane na yede akoja di problem bi ana mayi mani o ko start so onu aduane no o pack na no bebi o ton aduane no afedi aba se atoda o mba fie o mba da uro ma bisa ese o dan madam fo bi nchen awo ho dan ana afedi ajigon oda ono na dan fo bi nchen enti okoton aduane no we hefa awo pack na school sokoban ho okoton aduane no a o mafie bio ade ono amfiri fie na eko o breaki so ono fie bio ono no bebi o ton na enti ono awo hwa no aton owia o mafie no akoda na damfo nchen ena ye dey ala me friend mo dibusuafo abo mama ne sise ni se na o ba ne ye o no rusisi won da me nchen bio me ni bebi o yede o da nsusu ma mbo mama ne a na BBC a da chimba bisa ma samintimi yede enyi manu ana me kachi o manam friend ni sister so akra abona mane ma bo omuso me friend omu friends o mo kasa samana no o kato omu fo on kaso omu bio o friend no nya ni bio buja fo so sire mo omuso fra on so the same thing o fi omu ana omuso mitijai abida ye wo hana ya se ye ni tamna so ntie be ye mpapa ne mebra ye ni menu aketua no headmaster no so ne yirawu anti ya baye ana makobo amane mbo amane o so ntimi nko obo ba na mane o so ntimi nko si e be ye ono ana se yi o so ntimi nko because mebra wu ye no me ko baye no esie ni ko baye no me mana 1000 say ji na foko ure koko chia ye ni keke na sabra mbacho ticket in and out na wakoko chia mo kekaba o 1000 ntimi mfa ne nko o 1000 ntimi mfa ne nko mankasa ana mijaye yen town sisa so a ma baba bo amani a o so ntimi nko ana misiu me bo amunu mi ko yen mi ko ke se nde mi ko o si yo ana fa cap ana ko ye ni na bai mu ye wa ye na se no meti se waba sani bra wu awan san aye bi so aye miansa ba ko patasi won kan kire mi mintina bontin musumuni ni na tidam onwa na busuani ayi onwa na busuani ni sister ba ko wi mitina obi no ana mbabisawo ana ka kire mi ana meko miyade mankasa na meko minkwa na meko bonsa ana bae ba ko so bantuma school mu hono on so miti obi anu wan kan kire mi na ko boni pana mane ana ne pana ka kire na nipa na woni niti adintina bibi ba wutimi kan kire mi na nipa bontifo na wo bo mama ne man bisa ne ana me bisa ya na mkumpon aso na bisa ya na mkoi ana mso mkobo ansa e bae ne bra pa insan the same thing me tia so say na dia kura na ekoso nti nipa na kobo mama ni omo ye obusuani ana omo ye mbusuani adi nta wo ye de wo yesa no kobo mama ni yesa omo mo wa mane ana David omuti ano se yes o yiranya yo so amira mente fi yo
asem ayo mo ka jam ansa na me baba no ho kokko bi sense na yie na yie be na ba ya won kan kire me gise me ti na ansa na ma ona okai see you and frame madam Richard ana me say won ko jam na me ko chi ayie na kwan san ko chi ayie ba ana bisa da on ba ayie no nti ayie ni ba no omuso on ba ayie January me bia na ochi dania ya koi ana January mdui ana mama mkata na mudema so on fambra me no obatugu mu bag so nti me ponga adwuma me ko fie no kom se bag kata bi da bag so mitamhwe ya na aye brano ne brano ana mbisa nkwala se abaye o ma me na de bae so na o di bibi ma o se fabramia na obatu agu saman kohwe na tam no so ana date no so ambaye de ayre ba abontin fo yede enim ni pan so ta bona obona mene no me pese mbabo ni din minimum pa no so ye me madam fo okay me pese mbabo ni din ana me juno ha me ntiase because anytime we no na yo okoka kire no onu na yo no okoka kire no no aka mama swati ba me juno asam na me ntiase no so fa machi akokọ bonsa amla ko anka sa aka abasa na ka se wo ka se minia o ya nti dani dua ma me no wo yede embomu ko mbakọ no akọ ati ho mbakọ no ni ho na ma bọ me dia fim no asia machi ekobo nti sam kitinkiti ana ekoso okay ko wanim ana me yedin minkasa mami panyin bi de odi me call SBA praise via mom fam o store wa enchen ho ana mi chire so mi chanu so min kama nutu na mi hwede anya me baye ayedi a abepie abontin apura ye betini kankan okay asama oga chanu siyo mi so mi jitu nti be last week ya na sambi koso awo sokoban mi chuma na mafo hwem sure na man for shame me menti ase me dwunu ha menti ase me da me bia ma bia na me confused me nim de ekoso nti we na won de me so ase me call adwuma na me madam Richard no frame me se me mbra na nkomo wo pa oti asam bi ahadwin pa ohona me yim bram bia na makọ kasachi obi na se ma ye obi boni an so no adwuma no me nko an tu baskel an kon ho awu ni fie ana menene ba kwam ana odi amaniere obo mu se yesi oire kwame losfana onu mira kodama ni yire hu atija wo yire me yire ena kwame fane do kwame long spanner ni din ya de friend sokoban no kwame long spanner o carpenter ni ono ne wo yire akokoda ama ono kwame long spanner ne yire akochiro achi omo nti omo okoja no kwan no onibire fin phone awodem Richard na ka we chire wo yo yeah madam papa no nti okoye no okoja no kwan no ana ojan kwan wi a odan ho so oba no ayese meye no frɛ no ka san bi ere chance o frɛ no phone da demo ayere beli ana ne yene kwame lonso ana yene ko fa phone o share number no onu yi number no anu ja phone ere sa to no bo number no gu no phone so anu de kom wa fa ase ho agoga se no hu se ni kunu di bem o ba bi ere aba da okoja no kwan na phone ni bel okofia na number first number ay number wia ono mo afa se J number no o di free ama ono oba no e kasai ana oba no kire o baby o free baby o free onidin adi se ni se oton odo no awati wo sokoban paka no so hona oba no mo afa se se mo fire tubu kwame long spanner yire no picking number no onu de onim se ye wo yire na onu onim oba no kro onim no
eno so lucky ode koma wo faase eno okọ asem ni mu kire no ena wo faase ne se ne ma menye na memfrɛ oba akro no interview na enti wo interview oba no no hu se eye ne wo fa yere yes ena ye dai ana wo se ana okachira Sakina no girl your friend Sakina Kwame long span na ire ndi Sakina ana okachira no okachira no so nimu also oni oton awache opaka no so sai no sa ndo obashara akoho ampara okoi long span ayire no Sakina no ampara okoi ma kasa akopie ho one wo yire ne ntem wo park ne so ba bi oton ne duane no park ne so sa bebe ndi kasa ne banu ngane me yiri de omosi akwantu omosi wombia na no because na on pesa asam be pia bantu person no sili na asam be pia bantu ba dia ya pia ayaji gonga wi ana oban so gina ho dina tema na manfo pata obana na oban ko fi Sakina ni ko di wo yire na temo na duane no ai so obaji ni kunu ana nti losba na ni so tie ono so frɛ of telephone frɛ Kwame no ka kire se o ma hwɛ na ni yire na gina ha oyere oye odina tem no ana Kwame no pese opie enkoye de okobo oba no okobo ne yire no wo yire ne frɛ Kwame long span na say ka ji se seli na yakoso nti o pese oba aba bo na manfo pese o mama na mba ayensa ko oba ya ko babu oba no awo pakan so ana o mo pata na girl ko fie nti girl ko fie no afede na omo achuchuro omo muzo mu hu kwan omo bafa so omo babo amani nti omo de bo Richard amani Richard e ka kire me no nti ma ti asam ni nyina awo ho de akoso ni na Kwame long span na o ye de oyam madam me ne free pa Kwame long span na so ye wadamfo pa me ne free pa enti wadamfo na kasa ba no yire ntemo no afa ho akɔwe do sa pepepe sa pepepe nipa ni bi ye kobra nti Kwame long span na ye wadamfo me na me ka kirawo nti me frɛ me ko adwuma mu ana asam na me dwunu wa me tiasa me se me tiasa no me yale by force me yale I am ya fucking ebe ya because me ana me yade ana me friend phone so me friend voice Kwame o frɛ Kwame long span Kwame adi odiyem wampa adi odiyem ya ye me daspa ade woni mi twɛn ana me kati me phone ana sa frɛ mi o ka je o bisan se die no die ye mi aso anya me hwe aye ana me kati me phone one frame bio edi 5 minutes na me yira frɛ mi aga ji mi se ai ani tina me frɛ obi amafo eti o mo woni man ka je se me no wajai aso me no wajai ai fa na me no wajai ai fa na me no wajai dia che se me no wajai ana me kati no man frɛ bio onu asa frɛ ma kati no o fa onu akasa la ni frɛ mi o di different lines na o di frɛ mi so ni so di onu la ni frɛ mi fa ba mi opoa mi ba peki na me tie dia o pesa oka nti ma fa bio nti o frɛ mi two times ma fa bio anu so no asan we die me menti ase cause kasa ba wono yiri to ma ye gusu siesie to enya siesie wie before na bai nti siesie wie na wo de sese adino as happy eche badama for person mo baka adino akoso sokoba krum ho pa akoso pa awo sokoba krum sa adino anko fo yiri nti mementi na si sa ai se mi di ko pe baby memen famira nhye mensa anko because mo koma nye anko ya de bia di so ka pi ebe brami nti ada me se me de badam mun ka bimbo me yende me njano me ni njai so pese me ni njai a o mayen bom ko be bia ya je awale no wo mu je awale no o mu owu bi mu wo ho yanko na yanko gu awale no ho bako oba won ko no be nsum ko no ba me njano me da so pero
ntumi me boa me ana me bai kwakwe yes enti wa wonyonko kwam long spanner wakwa akọfa oyiri ni nyina chi no oda so pe wa de me da so pe ma de because of quality me na wo fo me na o bobra oh eje adwuma samti na ma me sika sam wo fo nso so bi ka ketua bi asemi pia bonte kura na menya ade a ohia a o de baton no duane na meto ade kọ ma oba no enti wo bosum ya katua wo gi 6 million no 600 se wo gi 6 million na we 4 million de amo oba no na wo aka wo 200 ono abi na kwa kwala no ba metumi yibi ka kire metumi yibi ma no ono na me de yam lord fair ono me de todo ani ba wo nso make sure se wo de wa hoden be boa no na duane ne yem sa pepepe se be ye be koso wo nso enye bia support fi mpacho sa pepepe enti wo ko bubuja ba mi ko nsuo ni nyina wo ko nsuo onu aduane no o tete mitimi ko gira okro na meton utumi metun ko gira na meton ana ka je se adentina da bi menja na me gira wa because aduane a me meti mo no omo amu bi sa ko fa afaji ko ka che oban se meti duane no ye ana oban tim won se me de ko siwa ma men tombio menja na ono aba na obaton na de ana ma wujai ana ma me ja aduane no ton tumi de ko si ope na me ko sesia edi be senie no oba no oni ni mienu mo na ade mo ma ade encheda edi be sei o free dem ho last November num abepem edi sesia awakọ han dan fofra na sa na me tine se yes ro ko han dan e wo sokoban ho sa na oni na busuafo akasa busa die penti na ma akofa akwa me long spanner oka omu frena because omu ni ha omu wo ana ni sister ba ko so wa akra no mo ne no mo ha o friend no okasa na no bofu no ba ne bofu na chese ope kwa me long spanner na sa na pepepe die na wo wate die sa na me tini se o ka che ni sister na wa akra no ama ni sister no etie me na so o so ka che me no o ka che me mason no o ka che ma no se o ba ne se won jana tina ana o ka che se won hwe ye na won hwe ya asam ba da bi o so onim de obeye asama amba he an kwa be bia oyire ne kansa o ka che ni sister ama ni sister ne bo mama ne exesi a ni sister ne ya we say ne mpena ne kwa me long span yes ni sister number wa hasisi a na busuafo na ewo sirem no omo so wa bo mama ne ma bo mama ne omo so ma ka because oba ya oba to power say omo hwehwe ono a omo bi hwehwe enfiri mi ho no so ono mi ni ho no ono obi antenase ono omukun e wo sirem ho enti wa sirem akoka kire siremfo ne se omo hwehwe ono wo yire na omo hwehwe ni mfiri ho ai no oni mi nchan bio oba no de say a friend mata nabu mata ai sa na friend wo sokoba ho mata ne papa di nabu abalu enti mata abalu ya ona wona Ghana card so mata abalu one na wo mamu nan eno aye o se yo banana kura o mienu ho banana mienu first one mama nhade bi Steven die pa na wo de ye mata ntia ma ne bu food to that extent say ye ka asem ne kura ejeyi wo ye ne dai me kura me yeko me adukwa me asem si ya me tie nkwa no me friend me call ncha go ka che se me pese me ni di nkomo me ni mienu me pese obi ba ye e ba ka ho o ka je so wonya ho anu so me pa cho aye me no mienu nko asam nti ma me no nhia na me no di nkomo ana o si o ye fria o baba ma twa na wa ma anu sa ko 3 days ano ana me sa ko no ana me ka ja asama me ka oni mi ni asambia ka me nko oni mi ni asambia ka no sisa oni mi ni asamka okay ana me dam ho na mkoi enti wa ye ne den me nim adekura me ye o pe me nim kura nhwe first no so no monsa
ana majai ana me ye no ho ade ana makoye wakoye ne ho ade nso ni hu makoye ni wo so me no sa ana majansa ana o se free ho se me ye ho ade wo so ntimi nji community ma sa koye ho ade abie dia problem bana aba wo betime yesa no Kwame Longspan ade on de onom nsa na onu sa onu great onu omu normal ni bi yes onum bi nine na so oba ne so ompe obi onom nsa ama wo wagyae ho de na ede no akofo obi obo fake enom nsa san nom ne omakra aka so na ede nanim tubo enti Kwame Longspan na eye edan ye ono ne ne yire no atimu no sa dan mu no okofa wo yire na na fie na omusiye efie na omusiye na didopre ni bi eno one ne yire age didopre ni bi ana o team na one ne yire te ho ana okofa no dan foforom eyi obi fie eye didopra na Kwame Span na ne yire na koje enti one ne yire ne da ba akum eye se fie ho ana ode won so yire koda adan ba akum sa pepepe enti ne yire dafa no owe won so yire wo fa sa pepepe na ne ho no mo ye denya ba bi da ere wo mo so omo da fom omo ode oba no besita ode self ode koko self mo okofa na yire be sheet ade ko self mo no ene one wo yire koda so e free sa Kwame Longspan na ekofa wo yire no oni na ni ahia wa no one say da but to da bi then na Friday na mo off day enti memi koto duane mi twom no obi kura na ma me pie ayesan ka so to na me pie abonten enti mi twom me tini ni kasa awo bebi ayo omote a me so duane twom omo sereme no mi tini kasa wo ana mi twom man ba man bia ma no nkasa man ka gbu bia na mi twom koi akofie oyire mata abaloi ono oyedini oyegrushini tese wa ofu usi oduna vronga na omo ta chana ono wo chana chana o tumi fa okopie tumu na wo paga sa de we ya ote yese Kwame Longspan na de aye we sa ote wo ne besi wadwene mu a ya na etel say aduane kura mentimi ndi unza meswati obi ahumi a anya me phone ni obi ahumi a no akwaku ada wo yale ana akwaku ada no wo yale ana me ko me dwunu wa menti ase me dwunu wa sam na me mitimi dana jo awu mitimi ndo aduane kwa me nuti ana pa jisa ana mire 7 o'clock ana 8 ansana mbati sa kwam ne aduane suzu mbedi so a miti kwa me ye bo pa yakabo me ye bo pa me nkan dada nanso sei die kwa gdia na amu anu mato wala sama metie no ayem nwanwa ayem surprise so obi ati asemu we kura o se di antina ba ma wo mat pa betima yesa wo job oyukunu kama we akofo sa boawi awurade Kwame Longspan and ono nso ye die la ilaha illallah sallallahu kusa ono nso ye die ni o ya kroboni Kwame Longspan na ye kroboni ena na yiri sakina nso ye die ni o ya fafani okay ebra wo te say yes sofo no say sintudua no de nam ne so beba no onue wo te say yes sofo na ka kire wo yire mata say wo kwaku wo de aduro ana wale ene ware no no wo ni sofo na chia ebusa sofo no yes sofo no ba fie o ba fie na mfiri abonte bai mba no wote vare na ho ana me chia no wie no ana me so mama wonsu ono sai ana me ma o mokoto mot o ma me na o wa no o de bre no ebre sofo no anso je wonji mot ana je ana mu redem sa pie bai ana me yesu su redem enti be ga krabi na am bi mi ka che sofo mba cho meti asambi ayem ya asamu so ameti no nam sa asamu so ama me ne me yire yede ekun takwa kitin o ma onu mani hia kura bio menti ase enti misrawo kwa obafa so a obama esinjue saba menini temna esinjue bana ntena de se na yete first no na wa yede
why nti asama me ka kire so fo no oto din na odi ni tira hye fom se ya o man so a won bia na no ano pua okoi nti me yirba ya no ba bisa so fo say me ba bisa na asambi na o so fo bu fu so koi na no me ntakwa give and take so we bisa so for ne sa ninti give and take ana mo pata me dama ni a me ko redam na bo pa o tetam tutu bo me anya easy owie ya mo pata de ko wie ya no tumirika se di sofo na chi koi menim tama o saba bi o anshampa bo akso di na chi di sofo ni sofo no o we hefa o sokoban ho bi yes o ampa mi o na so no ampa mi sokoban ampa mi e ho na sofo ne wo ho no yo mo ko empaibo e ho na o mo ko empaibo sofo ne ye friend say me ni din unim sofo ne din enti sofo no ne bo wo yira amane say wo de aduro e na ye ne ware no ade o yire what to say me pese me hu se woni ni mienu se bi ebi wo ha na bi hu office ne bi so ti se mi anga me ni ye pepepe ye onwa ana wa ho fem se e ka se obi de aduro ye obi a e ye obi o anya se onu afes a because ni won anya se ni won afe na so o de yeah na se ya samne ba ye no use ye kokko o use ye kokko di chengo no kuma woni na ma o Josh na ni is o ye na yi ni bi be mani ahoto but ade we one secret e me mantie no won shaden so se woni oba te the moment a oba benya replacement no enkomo a enye ntokwa kora e de ntokwa ba saade we shaden so nya oba nko enipa se yenya replacement a asemu a wonim se wo busa medi asumdue kura ba no edane ntokwa intime the moment a me hunu saade no me twe me ho asumdue mu se be ya enkofa asem emfama ebinie krachi oba ni nya ni replacement no okọ ne ho ka kire ne se me pese me ne wo nko atena se di nkomo etregai ekoye ntokwasem ebiye nie kwaku oso da so pe wade mbachwan oda so pe wade mbachwan o ma no empanyimfo na ewom no o matumi aka bibi di akere o mo maame o koka no di o matum nti oba ne kwase oba na second one first one o baby ono ne nana kura wa chances ya ne ba wa chances ya o ka odinatum ebisesi a wo yire ne nti ofie ho mpacho dabi otele baby mpacho dabi ba no ma gudam ni no ma gudam wo na wo baba yi ba ko na de o se waja waware akobo siremfu amane ene ni o wagu o ye dai to onna ya asam ba o da so pe wade mpacho pepepe atiefo ene asema e wo yanim hadie anyasa me da so pena anka me mfamba ha kamin dia meye na ma o mu mienu dia be si bia nsi ba me mpene sa o da so pe wade nti cause ya sa se bobre na nyene ya bobre na nyene ya bre ya ho obre me so ma bre obre me ho me so ma bre no ho nti ama si se ti o ti se obi ni nua asamno no mesa ba oso Gwagu Steven enti enne wa hai die moa pa na wuhia e de free en ho se ye mfam wa kana mentie moa bia me hia se asamno asiye no me hu dia me kan ana mu dia me fanfa ana me dibatu manum se mun kire me kwan a mba fa na se dia adia me asese me yede me ye na asimbe embra okay ebra wote se Kwame Long Spanner afa wo yere no wa free slim abone busuafo amane
my friend busi apanyini abona my friend busi apanyini abona mane o kan de my friend ka kire no o se ono asam na jinisam ajinisam o se ajinisam ontuma nkai bio o se ajinisam ebra wubusa asofo no saa asem no a osoreye ekọ ya wanyi wa no otoa ne wampa me ho se wo kwa kobusa ni mu wankyere omu die die o ka kire wo yere se wo de aduro na ye no so man to aso bio na mamina o so wa enchen ho no so bo no ba ho so ba to de so de ana mamina ka kire ni se won hwe na won ka be man ni oba no mo sam won hwe ye won hwe no ide won ka asam no mani firi ho odi tunani asam no mai so ko asam no mai enu so frɛ no e ka kire no odi tunani wontuma nka hwe ya besine enti wo de ugidigitum se problem aba wo ne wo yere ntem eye sofo no wampa me no was enem sa that's na because ye call sorry romance ye call romance nti awonjo ho na mo kono awonjo ho na mo kono ono so ko omukuru ma sorry ho ona ko is a praise bibi oba ne ko omukuru ma sorry ono so ho na enti na sofo na ono wampa me no mo ye de na mu hu no me ko me ni oninam na o frɛ kofo se wate asɔre so wate asɔre o mo mbra mo bompae ba me na me nsio ba me yere de nkwala ni koi na sɔre we ampa me side bay so pa me school mu side hon ampa me school mu side hon o mo ye bonsem bompae ni bia na me me ko hora no so me bisa ho asam bisa ho asam ba choda bi okay eja kwa me nana mama on se bisa kwanya brame da ase mayen che tifo mo maje bra mu tie nyina Steven se si ai o mano se o se bi mo nyina ware kra wo di aka no mo wen omo me ho sisi omo me ho nti ye o mbisa se o ma me wen me bisa o se o ma me e we ya o mo so o madam fonchen ana mo se o madam fonchen wa o se sokoban ususu se sofo na oba ho na baka se asem no kire wo yere no onya wo yere na opa na me majunu no was majunu zementia because mbetima adwene saaba me sharan junis so because minim de anti oka de ba na adwena otimi kasa asem no akire me matna over 30 years ni ntokwana started da 2026 ntokwana started da ben started tama papa ne bakaza papa ne kasa asem ne kire no ama ono so ka kire ni sister na wa kra no ni sister no takwan sa siana me ka kire ni sister na ni sister tia me na so se ni se na ni nua ne ka kire mi enti oba ne de nkono ankasa kura ntumi anka nkire se de sofo na ka kire no ni sa pepepe sister na wa kra ndo ope wa sempa me madam for no ope wa sempa bra o te se kwaku spana se no Kwame long spanner in the days so dear Kwame long spanner ebi obo long span tobo basa ono ana abebo di long spanner enti long spanner eni o man su akra matiwase sa sister no wakra no po wasempa asemi si yi wabona mane mbajo ono na first one me bona mane na sembe na okafa ho mikaji no osi bibi awodunu no obi awo so onpe de onu mansa izia bibi awokodunu no onim Kwame long span na onim no enam no so no wi age no meboa ana ono so na menya on your friend atani no ke mami tani wan hwe sokra amfasa wo kokko na ma so me ka asamne ba me ka chen si kokko no no nsadu do bro still awon jai nti no ma me fa me ka chen no eni so wode kokko ikra ma wa kwa go jai aha town so no na we so no agra me da sia nti sa me ka sa asamne chen no si da bi
dia me no kura wan tia say sad no yede I say me madam Richard no me di phone ba ma no no akirikiri asam na wom no enkire no ampara me dis phone ma no me dan ma Richard no ni din komo saa no chejo say you and your yira na bra montam ti ye wunsu winya foforo me mpem mawo afi say me ni tena me mfa na chi me mfa oba bi anka no so fa be man ka me ho ko si se kwa mo ko si se asamwe esiye afi say ye skati every day na wo broni no na nye se ni tina ma broni na mfa na nkwa britin ka broni no ba alaje ni yire no ka odi no kwa uche ba wanyum ti broni anti ma fa na nko ndi efero no wan fa ma chi mi so me fa na chi ne bra ma metani e ka so de saage ya waware ni mata ma o sa tam na wo pe kokko a odi wi tuntum na ma wi okay mata hu se na nka kokko na wo pe na ma metani de onu tuntum ne ma wa na mba cho da bi ma metani pa che se kokko no anyo omo fie ni ti odi omo fie ni anu nua ena ma ena be si obo akra ye woni ne try di say ena uja insa no ba jo e di be 20 Otec 102 20 years di be 20 22 or 23 yes ensan di onnom che me no sa che bada nam sa no mana e koso no ana me break ana dia me ko me bra no wuya me ko hu dia awo siem me timani susu a no me timani a me madam fo na me no mo ni nam no nsane di omoko me so me sane fa nsane di omoko me so benku a me so me chia che ama ana so lu san kwala so timi ka chim se da aya jansan na omu pia banti aya no omu na omu feli na obupa omu feli aha yima no kwabe anya debia aha mpa kire se wo bulu so a na ye tintan ni bia na mi kofi nti omu kan na me da one day me free me bra ye ni ba me da one day pe anu so me fa san kama no bio on fa so kan wa no bio anu abesini enti ye broken heart na ma so atese no ba cho wanya obo afi ebrebe so na akoye no ho ade no last year ye di kan ye ana mo se dia aka no ana ya important no dia important na omu gozo omu ye ko omu kokoye no mo ankyire yie omu ankyire yie ana omu ma ye ko ye no omu nyina wu nti we mu ba na omu ebikosi o mansa na no sisa na che dia nde yan ye seni na ne yan hwe die nti a opese o yede oja awale ana para ana mfre menu ya no sene no 1000 so wonji no mu koye sade no enfiri won sene ba ya mpese daji ni ho a na memba zo mu sa abada o mu ka se BBC o ma me o papa di o ma me eche no buzu afoka ana mu ye nti wo koye no ho ade etoso mienu na wo pene so wo jitu mu se koye ya wi zan intakwa nti o no nkaza me friend phone so wonfa me friend phone so wonfa na je say ne fa na de etoso mienu akoye de na wo pene so se nka abwa akoye o na akoye ye o me koye no mo friend no busuafo friend say go wo ye ya fekora mai ba so da wi wo ye no wa beda wo nchen da ba so one da kura no one madam nchen osina me onu me ti odadada no osina onu me ti odadada na won twi ma me benu minise wajami na wo jani pa na wo da so ti ni cha wo ni ti dan ba ko ye de dan ba ko asata ma no ne oda dan ba ko kra no ma wo men no o ma me benu ti na wo nko ne ho me nko no ho se bia pese wo te kakra we kra me yima ni kra me ko ma juni ni so da twatwa wo hwa wo ne da ye se wo ba ne be ma da e be se ni
aba say ayako 1.5 year was a free book and chin buy no mene eben ansa actually ana asam no esase aya de kwadwomo se men kan kire se ono wontumi obo so unsa ni otiamu no o se men kan kire o se ono no 3 days kura wontumi ani waya de afi I say mukurum amamre kwan so se oba ejai bema unsa de wadu wani afika kra kwan ben ene ya na omofa so a wo mu jae se na omo ye oba baja bema na bema baja oba bema oba de na me pesisi a oba baja bema se oba ya ye ne ho ade o se onware biu na opese o jai bema no a kwan ben ene obefa so na se na wonim no o de asamo koto ne busuafo nim a oba no busuafo ba frɛ bema no busuafo no ama o ma ba no mu ni na abuma tenasi no ma ka asam no se pacho bi wo ma no mo pacho na ebeye yi a enye yi a no mu nyina gina so agu awale no ama busuafo wewum obia ni atua sei ena ekɔ nti omugu wele ni bia na we oba na kono baby be man so kono baby na obia woro ne sa afrim na we no maye ne saa mpacho dabi okoka kire na busuafo no ma frɛw mpacho dabi o ma frɛw abusuanso ne o ma hia o da mpacho dabi ojo oduo no mo ko se mo ye yonkofo oh ye brother sisters and brothers o muntimi ntonofo nti de ono kati omna ye so mutie ono oni be mani yihobio mama nhwehwe ono mfru be mani ho ano tamno bag ono mo twaso bisafo so mo mpene omo nti ase ono mo twaso no tamno bag pua ano jwane bai eduma wade egu ana enwi mbajo me awale egu de me musagu enwi ye de si ya frɛ no aka sɛ wano obetana so obewawa wobe open saa meso ya nyame ado na aka na entiase bam dia mbafa ma dia saa oso funso na funso wo bia so bo se chinchina dia gise menene ko bebi a mkoji wale mkoji no gise me de no ko akwasha ne busu afo nsem na makom baby onu so ko no baby no ombe yini no mani na free edanum okay medase obade ya chiame Medafo mame sanso ena wasesa ojebre na aka me ho ne ekokko share video no eba na make I will say ha eda so emergency Ghana TV na ebusua yesi suro nipa na jai saman no say yampa na abo bi beka won so na efiri wa won tumem se wono anadanfo etumi hwa nyame anim efa na yire enye se wonim se ye ne yire mpo onim pefe se ye ne yire na wo hwa nyame anim efa no acha se ne ho to no odidi emen eda asole ye ne ope yasi yensuro mo ben yen eyam papa efutuo pa de komo obi bia nipa hu bema suro oba na oba nso suro bema because yen nyina ye hu obi ansuro ne nyonko eye hwewtrim se asomasi de wonya mesa na so sa nipa na wo hadwen kire wo se ono de onfa sa niu sa nipa no ene beye wade beye woja beye wade a ebeka wakoma na so ye brai o se opone oba ne de ni nyina the bechen or the so adon nti won sambra back no san so ene ntina na so etiefo adwen kire omde etu dwai ebusua omo se senka oyo omo ne be me ya enka ono onkomo ne oba ne santina biem omo ntumi ne oba wa ye de wa chiti and then to me san so entina na me bisa asem bio se oba ekokotwempena anase ofani ku achi ekokobọ adwaman na se bema entumi ne ntena bi ma and the same thing ene wo se oba nso se bema efa na chi kokotwempena yenso yenya na se sa na ekọ ne dia abusua for waje nchira won fato comment section honom na mi hu na afa enkomo no emu entumi enya de hana mdu besi like na afa share na subscribe medium jesu no na akosua ade pada se ne mesanso ene wadi ahyemu wa ha bi makrawa na madawase